Maikanem Abilin. Tinapalapas, injayaan ni Doña Anita ni Tiago iti dakkel agatad agunggo na daytoy. Iti kanito amay patungpal na tinabayagan akalikagom na. Tipan nakatay ni Ella. Ngam dinalagan mat daytoy ni Bart. Nga iti kanito apatayan ni Tiago ni Ella. Isumet ti makalaban na. Nga uray sa dino pa iti paglemangan na. Sapulan na daytoy ket patayin na. Nagplano met ni Ami. Ngayon ton adda gundaway da, pabutakan dati pasdek ni Doña Anita. Naimbaganen ti sugat ni Rosa, kat si tatalugod asimurot kadakwada iti kuta da. Itagagayem, adto intituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nasasaumpay tinagbanagak ngamda kayo. Padak ka babae. Iso nga ita, awan sa bali nga adda iti panunod ko, no diti agibalas. Katda kayo, kaya tso ka dimot ti agibalas. Agtitinulong tayo nga rod, tapno makabalas tayo. Laglagi pa niyo ti inaramid da kada kayo. Dinadaol dati dayaw yo. Katkas iti na istorya ti may sa akadwa tayo a babae. Inulit-ulit dati inaramid da kanikwana. Aging da akayat nan akat talentib bukod na abiyag. Impyerno day jaya pasdak. Ngarod, naskan ama ulang. Dapat. Kumusta na kiti babaya ka kadwa mami? Nagduduma tinadlaw ko kadakwada. Adda dita anaraksak, tanawaya-wayaan iti day japasdak. Adamat dita ti agliliday, kat agsang sangit laptan. Adamat dita ti napalalo ti pungtot na. Kat nakaseryoso lapta ti ropa na. Simurot damin kada tayo dito kuta. Awan tinagbati. Wano oray man sa adi simurot. Wanlando. Simurot damin kada tayo dito kuta. Imalo ka na babae, Ami. Kat pasig na saan ti kapadasan mo. Wan. Numatring dagita ang babae. Dakal mati maitulong da. Iswa sanayat ida iti panagpana. Kan kastamot tan iti panagpaltot. Nasaysaya at matlaan mo adda kabaulan da amin ang makirangat. Iti kasta. Masalak ni banda ti bagida. Nasayat mananita ti birok to'y pasdek, Toman. Imadumanan ti babae. Kat saan latangag sardeng dagiti customer no may. Awan boss, tawara siya. Kat agbayad akmat gamen no kasapulak ti babae. Bis ko malibre. Negosyo da ito'y, Tongan. Sapulak lata ni Ami. Sayang. Nakalibas to mga men. Magkuntulay jay. Kat isublik dito apasdak. Pagbalinag manan nga abal-bala ikaw. Kasano mamakamag? Jakag sarday amang sapsapol kan ko na boss. Ang sapulam ko ma. Ore sa di daw. Kat na masapulak. Isublik dito para isaw. Kat ipupuk ko. Sana nita ti pangrunam, Tungan. Ha? No di ka ti trabaho tayo. Awan mata, boss. Bayaman niya, Ami. Sana ba ni? Tanagumamatan. Pampanunot at tinsingasing niya, Ami, Lando. Nga niya mahansong. Kahit nasublian tayo da japasdag, kat pabutakan tayo. Ano? Kabalan tayo da tangaramidan. No lakid di, kaplanuan tayo na imbag. Pangalaan tayo iti aramatan tayo. Kas kumay iti bomba. Awan kasta dito kuta. Ngayon masapol amang remedyo tayo. Uwan matkit di amang ansang. Nulakit di tagtitinulong tayo. Maramit tayo ti singasing ni Ami. Pabutakan tayo ti pasdak. Anagipupukan da kadag iti babae.
Adeta, sa anak manin anak pintis. Sige, si kamit Rosa. Padasamat. Wanam. Oh, ate ti pana. Sige, padasamat. Nabanlugak anang ibiyat. Nunjak na tamaan ti puon ti saba nga impatakder mo. Sige lang, Rosa. Kabaylam deta. Padasamat ta. Aging ka ang makasursuro ka. Nagagat iti trabahador da Ma'am Carlota dito asyendo. Naimbag na oras yo, kakabsat. Tama, Tela. Nakapasyal ka man. Wan. Kaya't ko tagtag na pag na dito asyenda. Ay, nasayat mo't nukasta tapno mawatwat ka man. Kasta nga rod. Kan may sa, kaya't ko titumulong ditoy. Ay, nasaan na nila? Saan matakayat na Ma'am Carlota ken Rodrigo magtrabaho ka dito yung senda? Ay, nga pa isaw. Wan nga rod. Ngam, mabain naklatamat. Unay kan, Ela. Awan matirumbang apagbayanam kat nasingpot da. Saan agaputan na singpot da kat gundawayak dayta. Ay, siyaya man. Kaya't ko matitumulong. Kaya't ko pa'y kit diti makipagna diti asyenda, ah? Ay, man, Ngam, saan dakmat ngamin apalubusan da Ma'am Carlota. ay, kasta ya. Wan. Sige kakabsat. Oh, ano? Panawan kayo pa'y dito'y, ah? Awan na. Kasarong karak man dahil naunang, kan ama Mateo. Sige lang, Ela. Ay, nakapasyal ka man, Ela. Wan ama, kumusta kayo? Nasaya at may. Ni inaunang, ayan na. Ay, adda di talikod ti kalapaw, may. Sibsibugan naman dagiti inmula na anak natang. Kumusta mo't nga iti panagnaadyo dito asyenda? Awan ti parikot mi ditoy. Bilibak kada kayo adwakan ni Nana Unang. Tanapigsa kayo pailaang. Kabailan nyo paila ti agmula-mula itinatnatan. Ay, wala balasang kaw. Napigsa kami pa'y. Saan matanaskan nga agmula-mula kayo kat takompleto kayo mat iti abasto, ama. Ay na, kasapulan mi ti agtrabaho. Kasapulan ti bagimi. Sana bale. Ta para mutla iti bagbagi mi daytoy. Sidsidaan mi mo't dagiti imulmula may. May mayat mutla ang tinatang nga sidaan. Ta pagpapigsa iti bagay. Wan matkit di ama. Husto day tanako nayo. Ay, maibaliw ko man ti saritaan ila. Kumusta nga tan ni Victor? Masiguradok nga da iti nasaya ta kasasaad. Sapay kumata mauray mi pa'y ti panagsubli na. Ha? Sapay tasakbay amatay kami kiniunang. Makita mi pa'y ni Victor. Ay naama matyo. Atidog pa'y ti biyagyo. Napigsa kayo pa'y. Saan ka di? Ay, may. No kasta nga rod. Mauray yu pa'y ni Victor, ama. Maroroda ka talaga. Aging gaita. Si bibiyag pa'y lang day nga Ela. Madam. Bart, agtinulong kayo kanit Tiago. Tulungam tapno matayan day nga Ela. Madam. Ammo ka napatagday nga Ela kan ka, gaputa ay ayatam. Ngam saan nakamot ka kayat, saan ka di? Ngarod, awan serbina a protektaram. Taure aramidam ti kasta. Awan matlang serbina. Gapot at di nakalakat ngarod kaya. Isabay amon amatay. Di mo matlang pakairanudan. Sige, madam. Bayan nyo. Tatulungat ni Tiago amang patay kini Ela. Agsidda awak Bart. No apay nga minadyak pay la pinatay idi. No apay abinay bayak pay lang amin. Gapo tado tilapad, madam. Iso adiyo basta mapatay ni Ela. Nagalis at talaga tibyag na. Ngam na ita.
Uray anya pa'y tilapad. Nasken a mapatayo dayjay a babae. Tapatsyok, iso dayjay ti collar. Madam, Wan, ni Ella ti collar a kanayon amang butang kanyak. Wan ba't ngamin, musbag? Wan ba't lagan, ti pakairanutam kanila. Napayagan, ngay bagbagak datagan ka. tungan. Sunagtungpal kan ka ni madam. Sa nabalay, tadamat, gunggunam no bilang tamapatay mo. Naingat tungan. Gapot aging kita. Agayatak pailan kan kuana. Jaka mo, nuha pa sana mapunas ti panagayat ko kan kuana. Anya ti katawan? Bas, ada ka dimit na pod nung agayat. No, kas kada tayo asayro. Awan, boss. Iso apatayam kit din nila. Sayang tidak kilagatan agunggunang bilang. Da kayo amin napasurot mi. Iti kanito ang mapatayo ni Ella. At dagor ure agungguna para kada kayo. Iso nga aginno na kayo amang patay kan kuana. Wan, madam. Agsirip kayo. Jak kayat amay ramanak iti kanito nga da problema. Wan, madam. Laglagi kunyo. Kaya mi dito. Dakkalagatad ti agur ure kada kayo. Iti kanito nga agbaligi kayo. Wan, madam. Manon abulan tinapalabas. Awanan ti madmadlaw ko akarkar na iti panagpalpaliiw ko diti akin nga to apasat ti mansyon. No pa'y kasta, ituloy ko lata ti aglarga bista ditoy. Anya ti amok. Amangan no agpalpalabas dalang iti tiyempo. Amok. Kaya't nak nga ipapatay ni Doña Anita. Ngam saan nga agbaligi. Iti tayo dya banda. Aglarga bista akman. Amangan no addakit dimot agpalpaliiw dita apasurot ni Doña Anita. Lando, kasapula na sumalog tayo. Hintay wag gatang iti masapsapol tayo. Awanan ti makan tayo. Inmado tayo ngaminan. Isuan na laka maibus ti abasto tayo. Maansong. Sumalog ta. Taintag gatang iti taraon tayo. Sige, maansong. Umayak mo at mga ansong. Ha? Umayak mo. Saanan? Agbatikan dito kuta. Ang mga numay sagmak ka. No bilang tadda pagpagatan. Nakasagana akiti amin na gundawan, mga ansong. Ha? Masapil lang gumatangag iti kasapulan mi ababay. Maawatan da ko man. Ado tayo iti kwarta tayo, saan ka di? Gaputas saan pa'y anaibos tayo tinakaw tayo iti bangko. Wenami, ado pa'y. Di kagdanag. No kasta nga rod, palubusan dak nga umay. Sige, nibay tati kunam. Naskin nga rod abilinin tayo dagiti kakadwa tayo dito. Nang runa dagiti babae. Tama nga no mangiwayat da iti pakaisagmakan tayo. Wen, mang ansong. Ado mitkit diti kakadwa lalaki. Isu dati mang bantay kadakwada. Agawaan tayo ti magna. Apag isunto sumitnet. Intun lumabas tayo ti Asyenda Alban. Wen, mang ansong. Ami, hindi rin ba nga simurot ka? Takami kumangatan ka nilang ansong. Aday ta ka manin lang do. Diyo amo dagiti kasapulan mi ababay. Iso ano sa istaya at nasumorta. Kumain amin. Nakaluto kami kanilang ansong. Magkapi tayo. Anya nga men kararamidam dito'y paraangan. Kwa. Anya ti pampanunutan. Pampanunutak. No anya ti pagbanagan tayo amin, ijakota. Ha? Agbaligi tayo nga ta. Iti kalikagom tayo. Apay ka din na saan? Agbaligi tayo ha. Pagtitinulong tayo man.
Apay, maawanan ka din, ititurin, tipakinakan. Sana ron mga kastami, laglagitan. Aday daw luwam ang babaya mang namnamamat ang makabalas da. Lando. Ala, umunag takid din dita kalapaw ni Mangansong. Umay kan? O, Atoy Simon, agkape-kapay sakbay amapan ka ijang munisipyo. Sana ko nagkapian ita. Rumwara kon. Anya, kape lang apagar mo saram, di mo pa'y kayat. Ija iton. Mas ka na rumwara kon. Taado ti asikaswag, iti trabaho. Makamu ka. Ket, siga. Anya ti aramidam ita. Rumwarak, inakag-shopping. Agpakuyo ka kadagiti tao ta. Sige, makamo ka. Ala, mapana kon. Aginore kami kadamang ansong kan Lando iti asidag aparke ti sentro. Ado ti gatangag apara kada kami ababae. Ditoy, agpili ak kadagiti underwear. Kaasimat dagiti kakadwak nga awan pagan anay da. Nangruna kadagiti underwear. Sige, madam. Agpili kayo latan iti lupot yun. Da kami latay tilikonan niyo, madam. Kasla. Di na pampanawan, ha? Wan, madam. Taton niya, Anita. Ni Bart kantong anti kadwana. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam. Diuliwana dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. May kanem abilin.